ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze by'umwihariko ugino amanya tubategura inzira tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'inkuru ziba zidasanzwe ziba zateguranye ubuhanga. Uyu munsi muri kiganiro cyacu tugiye kurera hamwe cyangwa se tugiye kugaruka ku bintu 10 abasesenguzi bakomeje kugenda bavuga ko bishobora gutuma igihugu cy'Ubushinwa gihigiga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kuyobora isi. Uyu nguyu umwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimazeho imyaka myinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarigize umupolisi w'isi zikemura ibibazo aho byananiranye, ndetse kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zimaje imyaka myinshi zifite ubushobozi ndetse n'ubudahangarwa bwo gutera igihugu icyo ari cyo cyose ishatse mu isi, ndetse no gukuraho ubutegetsi mu bihugu bigiye bitandukanye mu isi. By'umwihariko ese wowe urabona igihugu cy'Ubushinwa bitewe n'umuvuduko w'iterambere kiriho mu bigendanye n'ikoranabuhanga, mu bigendanye no mu bya gisirikare, yaba ibikoresho bya gisirikare, umubare munini w'abasirikare, yewe ndetse n'umubare munini w'abaturage batuye igihugu cy'Ubushinwa, ese wowe urabona Ubushinwa bugiye guhigika Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu mwanya wo kuba umupolisi w'isi? By'umwihariko ngibutsa ko nimba rwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro w'icyo bucana mu Rwanda, ni muto yakora subscribe rebo hasi ukandi subscribe, ndetse kandi ukanda ukazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Tsire mu muzani ko nitwa mbahaye ikaze mujye kure kugira ngo turebere hamwe ibigendanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa, aho abasesenguzi benshi bakomeje kugenda bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika tayari zigiye gukurwa kuri Ntebe n'igihugu cy'Ubushinwa. Ikintu cya mbere kigaragaza yuko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guhigikwa n'igihugu cy'Ubushinwa ku mwanya wo kuyobora isi ni ikiswe massive economic, cyangwa se ikigendanye n'ubukungu bugari mpuzamahanga. GDP igihugu cy'Ubushinwa mu ngano yacyo ya triple P, ingiyi rero ikaba yaramaze kuyirenga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 2016 nk'uko raporo ibigaragaza. Banki y'isi kandi nayo angahe ikaba ivuga ko guhera mu mwaka wa 2024 Ubushinwa bufite 19.3% by'ubukungu bwose bw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaza zikurikira igihugu cy'Ubushinwa, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite 15.1%. Urumva ko igihugu cy'Ubushinwa cyatumbagiye cyane, aho kirusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika 4.2% by'ubukungu bwose bw'isi. Number 2, global trade dominance, cyangwa se ubucuruzi mpuzamahanga mu kudomina ku isoko mpuzamahanga. Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere mu isi mu bucuruzi bw'ibicuruzwa byose bicuruzwa ku isi. Kuva mu mwaka wa 2013 Ubushinwa buza ku mwanya wa mbere mu bicuruzwa byose bikwirakwizwa mu bihugu bigiye bitandukanye mu isi. Sibyo kandi gusa hari ikindi gitereka igihugu cy'Ubushinwa ku mwanya wa mbere, kuba igihugu cy'Ubushinwa ari cyo mufatanyabikorwa wa mbere w'ubucuruzi mu bihugu birenga 120 mu isi. Ibyo ngibyo bikaba bituma abasesenguzi benshi bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kujya ziri imenge, kuko igihugu cy'Ubushinwa gishobora guhigika Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuyobora isi, yaba mu bukungu, yaba mu iterambere ryihuta, yaba mu mubare munini w'abatuye igihugu, ndetse mu by'ukuri ni icy'ingenzi cyane ku bigendanye n'ubushobozi cyangwa se super power mu bigendanye na military mu bya gisirikare. Number 3, 5G and reload, ku bigendanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rya 5G ndetse na artificial intelligence cyangwa se AI. 5G ngira ngo hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ikaba nayo yaramaze kuhagezwa. Uruganda kabuhariwe rudasanzwe mu gihugu cy'Ubushinwa rwitwa Huawei ndetse na kompanyi nyinshi zigiye zitandukanye zindi z'Ubushinwa zikaba rero ziri imbere mu gukwirakwiza ikoranabuhanga rya 5G cyangwa se itumanaho rya 5G ku isi. Kugeza ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba arizo zavumbuye 4G, ariko kugeza amaginganga y'igihugu cy'Ubushinwa kikaba cyaramaje gushyira hanze 5G. Urumva ko 5G irasumbya ubushobozi ndetse n'ubudahangarwa 4G ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri ngiri kandi bikanafasha igihugu cy'Ubushinwa kuba cyabasha kubona amakuru mu buryo bworoshye aturutse hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane ibihugu bihanganye n'igihugu cy'Ubushinwa mu iterambere yaba mu by'ubukungu ndetse no mu bya gisirikare. Ubushinwa bwifashishije ino 5G. Mu mwaka wa 2025 Ubushinwa bukaba bivuga yuko ngo bwashoye ayagera kuri miliyari 150 y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri AI cyangwa se muri artificial intelligence kurenza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo muri ino raporo batagaragaje ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoye mu mwaka wa 2025. Number 4, Belt and Road Initiative, cyangwa se umushinga wa Belt and Road Initiative.
Belt and Road Initiative ikaba rero ari umuhanda umaje gushorwamo ayarenga triliyoni imwe y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mishinga yose y'ibikorwa remezo mu bihugu birenga 150 mu isi, aho uri umuhanda ukomeje kugenda ucishwa. Ibi ngibi rero bikaba biha igihugu cy'Ubushinwa ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi bw'uko mu by'ukuri bugaragaza ishusho nziza yo kuba Ubushinwa bwiteguye guhigika Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuyoboza isi inkoni y'icyuma. Ibi ngibi kandi binaha igihugu cy'Ubushinwa ijambo rikomeye cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu kugomeza gusatira ubukungu ndetse n'ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Number 5, manufacturing powerhouse cyangwa se inganda zikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu isi. Kugeza amagingo ngaya Ubushinwa bivugwa yuko bukora 35% by'ibikoresho byose bikorwa mu isi, kugeza kuri iki gikoresho cyawe ukoresha muri dushe iwawe mu rugo ndetse no muri toilette. Byinshi muri byo 35% ni ibikoresho bikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa, yaba mu byuma by'ikoranabuhanga ndetse no mu byuma byoroheje kugeza ku mucyo ukoresha ngo mu rugo, imodoka zikoresha amashanyarazi panneau solaire cyangwa se ino myirasire ikoresha urumuri rw'izuba, ndetse na za battery zigiye zitandukanye kugeza kuri iyo battery ukoresha muri telefoni iwawe mu rugo. Ndetse kandi kugeza amagingo ngaya Ubushinwa bukaba bumukomeje kwiharira isoko ry'ibyo byose tumaje kuvuga haruguru, yaba mu bigendanye n'ibyuma, solar system na za battery. Ibyo byose bikaba bigaragaza yuko Ubushinwa buza imbere cyane ku isonga mu gukoresha cyangwa se mu gucuruza isoko ry'ibyo bicuruzwa byose tuvuze yaguruka, ndetse kandi ibyo bikoresho bikaba bikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa. Number 6, rapid military modernization. Igisirikare kigenda gitera imbere yaba mu mubare munini w'abasirikare ndetse no mu budahangarwa bwa gisirikare cyangwa se mu ikoranabuhanga rya gisirikare ndetse no mu bikoresho bya gisirikare. Igihugu cy'Ubushinwa gifite ingabo zirenga miliyoni 2 mu isi, ndetse no mu gihugu imbere mu Bushinwa akaba ari nazo nyinshi ku isi, miliyoni 2. Ingengo y'imari y'igisirikare cy'Ubushinwa mu mwaka 2025 bivugwa yuko yari miliyari 296 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa rero bukaba ubwa kabiri mu gushora ingengo y'imari mu gisirikare, bukaza inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo muri no raporo batagaragaza ingengo y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoye mu gisirikare mu mwaka 2025, kuko hanga batugaragarije yuko Ubushinwa bwashoye miliyari 296 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sibyo kandi gusa Ubushinwa bivugwa yuko nkuko muri raporo bigaragara ko bufite ubwato bwa gisirikare budasanzwe bw'intambara burenze ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mibare, nubwo hano batagaragaje umubare w'ubwato bw'Ubushinwa ndetse n'ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo tubashe gukomparinga cyangwa se tugereranye niba mu by'ukuri igihugu cy'Ubushinwa gisumbya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutunga amato y'intambara menshi ndetse kandi afite ikoranabuhanga ridasanzwe. Number 7, energy and food security cyangwa se kwihaza mu biribwa ndetse n'ingufu. Ibi ngibi bitereka igihugu cy'Ubushinwa ku mwanya wa mbere, aho mu by'ukuri Ubushinwa ari cyo gihugu cya mbere gikora ingufu zituruka ku mirasire y'izuba ndetse n'umuyaga. Sibyo kandi gusa Ubushinwa ahanga nkuko ubushakashatsi bigaragaza, biravugwa yuko Ubushinwa ari nabwo bukora 30% bya batiri zose za lithium zikorwa kuri isi cyangwa se zicuruzwa mu masoko y'iby'ikoranabuhanga mu bihugu bigiye bitandukanye mu isi. Ibyo ngibyo bikaba bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kujya ku gitutu cy'uko Ubushinwa bushobora gukura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntebe yo kuyobora isi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze imyaka myinshi zitegekesha isi inkoni y'icyuma. Number 8, diplomacy and global blocks cyangwa se diplomasi ndetse n'imiryango mpuzamahanga ku bigendanye n'ububanyi n'amahanga. Ino raporo igaragaza ko Ubushinwa buyoboye BRICS yagutse, ndetse kandi Ubushinwa bukaba bubarizwa n'icyitwa Shanghai Cooperation Organization. Sibyo kandi gusa biravugwa yuko Ubushinwa bunafite ijambo rikomeye cyane muri UN mu mwaka 2023-2025 nkuko ino raporo ibigaragaza. Bivugwa yuko Ubushinwa bwabaye umuhuza ukomeye cyane uza ku ruhembe rw'iburyo ndetse n'inyenyeri yaka mu guhuza igihugu cya Saudi Arabia ndetse n'igihugu cya Iran. Number 9, hage population and market, abaturage ndetse n'isoko cyangwa se ubucuruzi mpuzamahanga. Kugeza amagingo nko ino raporo ibigaragaza, biravugwa yuko cyangwa se biragaragara yuko Ubushinwa bufite abaturage barenga miliyari 1 na miliyoni 400 muri middle class y'Ubushinwa, aho bikaba bivugwa yuko Ubushinwa bumaze kurenga abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero abaturage barenga miliyoni 400. Ibi ngibi bikaba biha Ubushinwa imbaraga ndetse n'ubudahangarwa ku isoko ry'imbere mu gihugu ndetse n'ubucuruzi mpuzamahanga, kuko ngira ngo murabizi ko ku bigendanye n'ubukungu bw'igihugu uko
ubukungu bw'igihugu bubarwa hagendewe cyangwa se bukura hagendewe ku mubare munini w'abaturage ndetse n'ingano y'igihugu. Ibyo ngibyo bikaba bitereka ku mwanya wa mbere igihugu cy'Ubushinwa mu bihugu bikataje mu iterambere ndetse kandi bishobora guhigika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanya wa mbere mu gutegeka isi yabo mu by'ubukungu ndetse no mu bya gisirikare. Number 10, Space and Tech Push. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma ni ikoranabuhanga mu bigendanye n'isanzure. Systeme y'isanzure ya Pyongyang ingiro akaba ari systeme y'isanzure y'Ubushinwa ikomeye cyane ikorera mu gisanzure ituma ifasha igihugu cy'Ubushinwa kugera ku makuru y'ibanga ndetse no kubigendanye n'ubutasi mu bya gisirikare ndetse no kumenya aho ibicuruzwa by'Ubushinwa bigeze ku isoko ndetse n'ifaranga ry'Ubushinwa ryitwa yuan aho rigeze ku isoko ry'imari ndetse n'imigabane. Ibi ngibi rero bitereka igihugu cy'Ubushinwa mu bihugu biza imbere cyane mu gusatira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bigendanye n'ubukungu ndetse n'ubutasi, aho rero Ubushinwa mu by'ukuri nk'uko ino raporo ibigaragaza bivugwa yuko buteganya kohereza abantu ku kwezi mu myaka iri imbere nko mu mwaka w'ibihumbi 2030. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu 10 tugarutseho muri kiganiro bigaragaza yuko igihugu cy'Ubushinwa kiri hafi gukura cyangwa se guhagurutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntebe iyoboye isi. Ariko ikitonderwa muri kiganiro nubwo ibi ngibi bigaragara nk'uko tubikesha ino raporo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ziracyafite ingufu mu bya tekinoloji za chips ndetse n'iby'ikoranabuhanga ry'amafaranga. Idolari rikaba rikidomine cyane kuko riri ku mpuzandengo ya 58% by'imari yose ibikwa na za banki nkuru muri. Sibyo kandi gusa nk'uko ino raporo ibigaragaza biravugwa yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi nk'uko bigaragarira buri wese ari inshuti n'ibihugu biri mu gisirikare gikomeye cyane kizwi nka NATO, North Atlantic Treaty Organization. Impaka rero ziracyari hose mu isi no mu bihugu bigiye bitandukanye ku buryo hibazwa niba mu by'ukuri uburyo Ubushinwa buzakoresha kugira ngo burenge kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se niba bazagabana ubushobozi bwo gutegeka isi. Nkwibutsa ko nimba rwo rwa mbere warugeze kuri umuyoboro w'YouTube channel mu Rwanda nimba utakora subscribe rero hasi ukande subscribe ndetse kandi ukikanda kuzugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Tsirimo muzane ko nitwa ibindi biganiro nk'ibi bikoranye ubuhanga nakagaruka.